السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان عزیز، این حال ما در غار حرا قرار داریم در اینجا نازل شدگی سوره قوله. الله اعلم، یعنی در اینجا الله اعلم چیه که مثلا جو مکانش که تغییر افتادی باشه در اینجا رسول خدا صلی الله علیه و سلم مغور بود، برای که در این 1400 چند سال یعنی شاید که مثال بگیریم برف و بارون دیگه بریدگی باشه تغییر افتادی باشه جاش الله اعلم. بازم یعنی ما در اینجا قرائت میکنیم نه به خاطر غار حرا که مثال بسیار شاید بنویسن هر خیلی گپا بنویسن، نه به خاطر که منظر خوبه جو زوره در اینجا نازل شده قرآن ما خاطر قرائت میکنیم ان شاء الله. قرائت قرآن خوبه ان شاء الله، گوش کردنش گوش کنین. اگر پسند آمد ان شاء الله که لایک کاتونه زیر کنین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این شکری کارو فیس کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. و الهكم اله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. جزاكم الله خير. Каждому из вас, всем, братья, поделитесь, если вам понравилось. Если хотите такие ролики, иншаллах, сделаем почаще и побольше и быстрее, иншаллах. Фи амани Аллах. Ассаламу алейкум. С вами был Коли Салам.